May tampukan kadagiti agduduma apasamak iti biag. Mang tadrayaw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdumngeg. Paglinglingayan kabayatan tiin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Anya ti imbaga ni tatang keng kamanong? Awan ka nung arudan ti kwarta. Kat, kasanong arudan ti panagadal ta adwa? Ti kayat ni tatang, kat ag-transfer tayo ti pampubliko apagadalan. Ay nawaw, jak kayat ah. Ura siyak mo't ah. Anyan tulaangan ti maibaga dagiti kalugaran tayo, kan dagiti kaadalan ta no ag-transfer ta iti pampubliko apagadalan. Day tamot lang ti pampanunutag. Nakababain mo ti kasjay. Kasla saan mo ngamin ama panunot ni tatang ti kasta? Awan nga ron. Manipod itak at agtipid tayo kunanakit di. No saan ko maapimusay ni nanang? Saan ta ko mga agrigat iti kastoy? Uray pimusay ni nanang kat adalat tamot pensyon na. Ni tatang laeng ti ayan ti parikot. Nakaimimot da dyan nga ama. Sa bagay ah, anyat klaseng amamat ti kasjay. No da kamatom ti may papan iti pensyon ni nanang. Sigurado nga ikan namanen iti dakas aka ipapanan. Itanya gapaw, asan kayo anagin Raul? Di mi kaya tag-transfer tatang. Ay nawaw, di mat na ibagak kada kayaw. Asan kay akabailan apagadalan no iti private ti pagadalan yaw? Amuyo may, makipaspasada aklaan. At damat maaw-awat yu apensyon ni nanang tatang. Adda ang agpaisaw. Ngam kurang dayjay para kada kayo adwa. Ti ko namgit de, kaya't maabukudan ti pensyon ni nanang. Imot. San akasta anak ko? Di kay aglibak ta amumi tatang. No kaya't yun di. Di kaya't palawagan. Amumimot laeng noon at klase kayo nga ama. Nagbalinak laeng a praktikal anak ko. Tasan nga umdas ti pensyon day dinanang yaw. Manumit laeng ti mauawat ko iti binulan kay. Dayta ka na yung ti iras-rason nyo. Dayta di kagurgurak launay ka. Saan mo't gayam anag-enroll da Peter ken Mara kabagays? Talaga saanan kabagays. Ay nawaw, apay kanumot. Imbagak laeng may nga ginroll da iti pampubliko a pagadalan. Taplusan kami kumaamarigatan. Ngam di dabit nga rod kayat. Day talaang ti makagapo. Uy, kabagays. Ay anyamot tendagita akakaanakak. Di damot makaaw-awat. Day tupay anak ko. Kay kayat na ti agadal iti public school. No da tayo amarigrigat. Praktikalan ti kasjay. Launay a kabagays. Naimbag pa di anak mo. Tamawatan na tirigat ti biyan. Saan damutin nga ubing? Iti kasjay nga idadda. Kat maawatan da kumati adda a sitwasyon nyo ita kabagays. Kaslawan ba't ngamin bibiyang da kanyak nga amada? Noan niya ti kayat da. Isumit ti ipilit da kabagays. Apayan, Peter. Apay adi kaya gadal. Na, nagipulong man ni tatang kada kayo nante. Nalaing nga gipulong urad damot basol na. Saan ama iparbeng apabasulin nyo ti amayo? Ay nawo, basol na ah. Tadi nakamot pagadalan iti kahit mga eskwilahan. Mabalin mo't ngamin nga agenroll kayo iti pampubliko apagadalan. San kami anayruam iti kasdyan tay? Pribado apagadalan ti kahit mi ti kabsat ko. Ay nawaw, kasta nga rod ti biag akayat yukin ni Mara. Day talaangan agbulbulakbol ti ubraan nyo. Gapo tay responsable ti amami antay. Nakaimimot pa'y. Di nakamkabailan na pagadalan. Nagbalin laang a praktikal ti amayo. Amok akayat na kayo apagadalan. Ngamda kayo ti ayan ti pariko. Ay nawo, apay kaslabasol mi pa ita. Tila ngamin bagiyo ti pampanunutin nyo. Di umot panunutin ti pagimbagan ti amayo. Akakaasi nga agpaspasada oray matutudo. Ni tatang ti pangibagaan nyo ti kastante. Ngamin, bukbukudan na ti pensyon ni nanang. Anya? Imutan na kaming tupay anday.
Agsarita tayo man itinalapat, tatang. Apay ka di anak, kasangsangpit mo lang, ngam napudot man ngamin ti ulo mang. Wana, tanalaing kay launa nga agaramid iti istorya. Ay nawaw, di ka maawatan anak ko. Ammo ka nagipulong kayo kin Antinori. Iso akas di ti panagsasaw na kanyak idi nakita na. Sinubraan nyo man ngamin ti istorya yon. Ay, saan anak ko? Nung may papaniti day tabana, naibagaklaing tipudno. Walang labis, walang kulang anak ko. Naibagayo ka di abukbukudan nyo ti pensyon day dinanang. San apod no day ta anak ko? Mairanranod kayo kin mara kabsat mo iti pinsyon day dinanang yaw. Apay nga ro da di na kam kayat apagadalan. Kaya't kulaunay ang makaturpos kayo iti kabsat mo. Ngam iti pampubliko apagadalan ko ba? Iti kasta, kat saan tayo amarigatan? Amoy mo't adimi kayat agadal iti pampubliko apagadalan. Maawatan nak kumamay, kas ama anak ko. Awan dadu mga arapaap ko, no di ti pagsayaatan ti biyagyaw. Tapno saan kay kumaama itulad kanyak nga agrigrigat. Awan pa'y sir-sirbiyo man. Sa dino ti papanamara, Adalakan mi kadagiti barkadak. Apay ka di? Kayat yu ti sumurot? ay saan anak ko? Nagsaludsudak laeng. Di kamit ngaminin matatao dito'y balay. Natural, awan mo't aramidak ditoy. Kanya nga tano agtesda ka laeng ngayon anak ko. Uho, jak kayat tatang. Kanyan tulaeng ngayon ti masakbayan yun no kasta kayo. Di kay makibiyang, tamo mi ti aramidon mi. Kabailan mi ti ag desisyon iti bukod mi. Madanagan lang amin para kada kayo. Sakit awan lalawa daga tayo. Agin-agin kay pailang ngamin. Amumi naragsak kayo asaan kami nag-enroll. Ngamin, awan pagadalin nyo, awan paggastusan nyo. Saan apod no day tanak kong? Agrubuat akon, tani, anyat orasan. Inton bigatan nga gawidak. Ha? Sino ka? Da kayo? Asino kayo? Sakdakin ko iti da ito abalay. Da kayo ti tatang ni Peter, tata. Siyak garon. Sino kaya? Pasensya kayong tata. Siyak ni Debbie. Nobyok ti anak yung. Aya. Naimbag man ta nakapasyar ka dito yung lugar may nakaong. Kinapudno na. Saan ngayon may ni David dito? Itap na agpasyar lang, tatang. Ay nawaw. Anyat kayat mo asawan. Agdin na kamin kasagasawa, tatang. Di kay madanagan, tay tisilid ko ti pagturugan na. Agdin na kayo kas agasawa. Kat saan kayo pa'y mo't anagkasal? Bay amon ta kasar-kasar aday ta, tatang. Isupay gid dia paggastusan. Agkasar kaming tong adda kwarta mi tata. Kasanon Di na no? kang pakadanagan, tatang. Tamumi ti limitasyon, may. Adda baro-aro pa nakitak nga aglablaba ijay balayo idi na minsan kabagis. Kadamot nga main kabagis. Asino da ijay ngay? Ni Davey. Nobya ni Peter akanakam. Ay nawaw. Inyawid na tinubya na di tabalayo. Uy. Apay ngayon palubos mo nga agdan na dangay. Kanya nga ron ti maramidak. Kiti pilit na mo't kabagis. Kasanuno agsikog jay babae. Amuda mo't tag-control. Amuda ka no, ti limitasyon ta. Ay na kabagis. Ipagarupdan samot analaka ti kastangar aramiden da. Yak kaya ti agsaw. Tamakaungit na kanya kabagis. Sa anak namin abak ng nga ama. Iso aday ta. Awan mo't dingganda sao. Italaing anakitak ang nagdalos ka iti silid mo, anak ko. Wen ata umay ni Jomar inton bigat, tatang. Ay, no. Sino mo't day ta, Jomar? Di mo ibaga nga. Nobyok, tatang. Agden na kami matan. Ah, niya. Adda kami matan iti husto nga edad. Wen ngam kasanula ang tibiyagyaw. No saan nyo mo't nga amot agtrabaho. Kitaham ni manong mo. Awan babain na itinubya na. Nila ang mo't David tinagagit nga agtrabaho. Ay nawaw, saan mintupay apagparikutan day taba, nagtatang. Wen, saan nyo pagparikutan ita? Ngam kasanun taon kadagiti sumarsarunong aldaw. Apay ngamin nga advance kay launay aya, tatang. Just go with the flow latang ngamin Naawat yung kaditi pensyon ni nanang, tatang. Wen, iso tinapan ko inala itay. No kasta nga ron. Gumatang ko itinaimas sa sidagan tayo.
At da ginatang ko address di kay nanak ko. Ilutom man kit day. Tinapay nga eh. At damit laeng. Kumpleto. Tapno saan tayo ang magastusan no kanayon tayo gumatang di store. Basta, iranod da kami mo iti pensyon ni nanang. Di yu bukbukudan. Kitwin mit nga men. Tunggal maawat ko ti pensyon ni nanang yaw. Kit igatang ko kadagiti masapsapul tayo. Kin maysa. Saan mo't ulay adakkel ti pensyon day di nanang yaw kay. Basta, di yu bukudan ti pagsayatan, tatang. Amok day ta anak ko. Kaano aya binukudak ti pensyon ni nanang yaw. Nukas tangag pasyudada kisa anak tupay amangan iti naimas ijay. Tapampanunutin kayo iti kabsat mo. Jak kayat asyak laeng ti mairanaw anak ko. Mano ti pension day di anti aya? Jaklam mo naman basta adda. Dakkel wano? Dakkel siguro Sana pag-interesan ni tatang no sana dakkel. Apa na sa lutsud mo rin Awan matkit di. Nangag ko laang ngamin nga iso ti pagsasaritaan nyo itay. No maminsan mo't ngamin ni tatang Ha? at da ilimlimang na day siya dahagas ng ugali. Kas itian niya. Nalipatam ka di tinibagakin kay di. Ni tatang ti makagapo no apay asaan kami anakaturpos iti kabsat ko. Nukit kitaag ni tatang nyo. Maasyanak launay kankwana. Makipaspasada mo lagayam. Talaga adi nakabailan ti agbayad iti pribado a pagadalan. Di mo man kanunungan ti ugali ni tatang akas dyan. Ibagbagak laang noan niya ti makitkita. Alam mo nin, aguli magkan. Amangan numanggag ni tatang tay bagbagam. Kat panunutin naman nga iso ti usto. Sigurado nga agpalakpak dagiti lapayag na. Anya ngay meter aramiden dagiti anak mo ijay balayo kabagis. Awan na kabagis. Di talag silsilpon kin maturaw. Ay nawaw, ibagam ngamin atag trabaho damod. Diyan nobya ni Peter. At na trabaho na. Di talo tewan pa'y. Ibagam nga agtrabaho damod. Saan nga umdas ti pensyon ti asawam apagbiagan nyo? Nang runa numaadaan danton iti anak. Ipagarup na siguro adakkel ti mauawat ko a pensyon kabagis. Ipakitam ngamin dagiti resibo. O red na resibo. Agdwa-dwa dalat na lagi dyan. No kayat da, di isuda ti ibaon mo nga agwidro. Si kalakta ti amada, iso anuan niya ti desisyon mo. Agtungpal da kuma, nang runa no para mo iti pagsayaatan da. Manula ang mitgayam ti pensyon a maaawat ni tatang yo. Awan pa'y 5,000 iti makabulan. Apay, imbaga na ka? Un, napagsaritaan mi ngamin itay. Patpatyam mo ni tatang. At damot impakita na aresibo kanyak. Panagkunak kat saan nga agul-ulbud day jay. At dalakid di limlimbang na Ay nawaw, no siyak tisi ka, agtrabaho ka mat ngamin Peter. Saan ko maati pensyon ni nanang mo tinamnamaam tanapigsa ka pa'y mat. Kan may saan nga umdas day di apagbiagan tayo. Nalakang nga rod trabaho. Ay nawaw, anya nga rod ti kayat mo. Day talaangan agil-ilad kan mangmangan ter aramida. Narigrigat latamat ano awan trabaho. Ay, awan mo, hindi bay. Inakaran na ka ni tatang. Ay, pangaasiyo adwa. Di kaya gapa. Nakababain ka dagiti karuba. Awan man masidan. Awanan awan mo't maigatang. Ni tatang ngay. Nagpasada manen Awanan ti pensyon ni nanang. Naibusan. Naibusan ti impaduli ni tatang kanya. Kasano nga rodon day tanga. Panagkunak kat nasken nga agtrabaho tayo umutan. Saan mabalin anam namaan tayo ti pensyon ni nanang. Kanti mapaspasadaan ni tatang. Nang runa pa'y kat adamatan anak ko. Ni manang mo, Debbie. Masikugmutan. Day tanga rod manong. Naamiris ko asaan a responsibilidad ni tatang timang biag iti pamilyata manong. Naimbag kang kaata adan ni manang Debbie a katulungam. Siyak ngay, pinanawan da kami matan ni Jomar. Sa dino ti papanan nyo iti apaw. Mangisursurak man iti lako tatang. Anya tala ko maya. Homemade banana chips tatang. Day tati inyag ti kasinsin mo itay. Wan tatang.
Ibatim lang ang tapok. Tasyak pa lang ti mga awirkin ko na. Saan kayo nga agpasada? Nagpasadak ko ba? Ngam kaasimot tapok, amayin initan no itugot mo pa'y laeng. Sigurado kayo ka di, tatang? Weng, sa anak abak nang. Iso aday dalatan mga awir iti apok, tamok ama itulong kin ka. Ay, agyaman aklaunay, tatang. Di kay madanagan, ta sa anak ang mabayagan. Gidaduma dito'y, i-deliver ko laangan. Mala, agan anad ka anak ko. Damanong kin manang mungay. At da trabaho ni Manang Debbie, ni Manong Peter, at da napatag-apag nana. Ti anak mo nga'y, Aw-awiran ni tatang, ante. lukas ta. Isugaya man ti mga awir iti apo ko na. Italaang, ante. Isu tinagboluntaryo. Makita yu day ta pa nang ipatag ti amayo kada kayo. Wen, ante. No siyak ti sika, agbiro kalaangan iti pagaplayam kaanakan. Sikan ti agtrabaho, tanitatang yu ti mga awir iti apo ko na. Ipadas ko ano umanugot ni tatang, ante. Umanugot day jay nakong, makisarita kalaan na saya at kankwana. Man nakaawat matkat ti amayo. Ayun gayam, ti ama ti anak mo ngay, anyamot tin ti damag kankwana. At da kanumat kan sa bali akadendena na, ante. Anya, ay, di nantupay maitid dagiti masapsapul ti anak yo. Iso ajakon pagan ano ti agchat king kwa tama istri saklaang, ante. Pagadalan nyo day ta napasama kada kayo. Natangkan tuma ngamin ti ulo yu kin ni manong mo idi. Di yu dengdenggen ti maibagbaga kada kayo. Adtaw ni. Si kabanin ti mangidulin iti pensyon ni nanang yaw, anak ko. Ay nawaw, da kayo latan atatang. Alam kid din. Itid mo ti bingay ni manong mo. Tapnoan may bagbaga na. Uray si ka. Alam mo tin ti bingay mo. No siyak, uray saanan tatang. Syakit di ako matimangtad iti kwarta kada kayo. Tada kayo ti mga awir iti anak ko kabayatan ti panagtrabaho. Simbangpot kamot gaya man, Mara. Itay pa'y amanong, kumusta nga iti inaplayam at trabaho? Uwin nga raw. Naawat ka kadimot laeng, anak ko. Sa anak nga rod anaawat, tatang. Parikot ko itan no pagtrabahwak. Nasken nga gurnong kami. Iti kasta, at dagastusin mi nagpas nga ni Debe. Kasano nga ruden day ta? Ipadas ko lang ang tagnegosyo, tatang. Anya negosyo nga eh. Mangila ko ak tumat iti taho. Puto kanda dumapay. At da pagpuuna, manong? Pagpuunak pa lang ti sweldo ni Debe, ah. Ti pensyon ni nanang yaw. Mabalin a pagpuunang pa'y dayjay, anak ko. Awan pa'y matkid di pa kausaran na. Kumusta ti panaglakom iti puto, manong? Adalatamot ginmatang. Makapabannog si ka. Oray siya, mabambanugak mat iti pagtrabahwak ita. Ay, narigat ti trabaho ijay, ta dishwasher laang mat. No impangag ta siguro ni tatang ide. Santang agrigrigat ita. Wen nga rod, no nagadal ta iti pampubliko a pagadalan, at da kumamat nalpasta. Santa ko maamarigatan nga agaplay ti trabaho, ading. Ay, agpaisutan ako na manong. Nagrigat ti kastang. Datamot laang ti agdusdo sa iti bunga dagiti bidot nga aramid ta idi. Awan daddo maapabasulin ta. Ngamin, nagbalinta man naging bubukod. Saan ta pinanunot ti rigat ni tatang? Kanayon ta pa'y idingap apaan. Ti kasayaatan laangan nga aramiden ta ita. Kat ti aggagat, tabarang makaurnong tamot. Saan pa'y mat siguro anala daw ti amin para kadata? Saan pa'y anak ko? Tay kunada nga raw. Habang may buhay, may pag-asa. At daakla dito, ino kasapulan nyo titulong ko. Agyaman kami launay Taore aglablabas kami, kat nasaya at kayo latakada kami, tatang. Gaputan na patig kayo adwa kanyak, anak ko. Ay, nawaw! Saan nga amin akayat wenno daw tayo kat maited dagiti naganak tayo. Adda dagiti gundaway alimitado laeng ti kabaalanda nga ited. Gapu iti kinarigat ti biag. Isu nga agbalin tayo kumamet aman nakaawat. Saan laeng atibagi wenno bukod tayo apagragsakan ti panunutan tayo. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw!
Isagsagot ka na kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itin kay Panang Tarabay.